Bismillahirrahmanirrahim. Estağzu billah. Qawlallahu Teala inna salata tanha anil fahşai vel munkar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytgan, bu namaz adamdı, jamandı günah işlerden qaytarat. Demek adam balası namazlı okuyuverse, oşol namazı jamanlıklardan qaytarat ekenda. Misali biz elin arasında şunday söz var. Falançı namaz okuyup ana günah kılat. Onun namaz ne faydası var ekan deb jaman ko'rishadi. Oşol to'g'ri emas söz ekanda. Namazlı okusa anın kılgan günahlarga ko'ngil burish kerak emas ekan. Al namazı baribir o'sha günahlardan tiyat ekanda. Namazlı okusa bo'ldi, ana günahsini ishiz bo'lish kerak emas ekanda. Mana misali Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vaqtida bir kishi 5 vaqt namazı Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan o'qitgandag'in anan har qanday günahlarni, uğurluqlarni jasayverayotganda sahobalar o'sha kishini payg'ambarimizga jamandab qolishdi-da. Falanchi kelib siz bilan namoz o'qitdag'in, o'zincha bo'lganda günahlarni jasayveradi. Al namozdan ne foyda deganda payg'ambarimiz aytdi: "Inna salatahu tanhahu yawman." Al namazı okusa anan günahsini, kemçiliğini söz qilib oladi. Oşol namazı akırında büt günahlardan qaytarat dedi. Şöyle aytqanda ele baya kişi köp alışsa ele akırın oşo namazı okuyvergenden ki baya günahlardan bardan tıyılıp kaldı da. Şundayın bu adam balası namazlı okuyuverse al günahdan tıyılat ekanda. Ana namaz okuwatat, dan günah qilwatat deb, ani günahsiga unchalik ko'ngil burish kerak emas. Namozli o'qisa biz suyunaverishimiz kerak ekanda. Al günahdan so'zsiz tiyilatgan. Mana bir hikoya keltirib shu jo'nida anna rajulan rawada imra'atan an nafsiha. Bir kishi bir ayolni yaxshi ko'rib, o'sha ayolga tiyishaverayotganda, har qanday jaman buzuq niyatlar bilan. Keyin bayağı ayal kuyovini aytgan ekan. Falan kishi kelib menga ko'p deyishadi. Jaman niyatlari qiladi. Nima qilayan deganda, shol kishiga aytgan. Sen al kishi ayaldan kuyosi imom ekanda. Sen shol mening kuyovim ortidan 40 kun erta bilan bomdod namozini o'qig'in. Qoldirvay. Anan keyin men senin qalağan işingde atqaray. Senin ko'nglingda açayın degan ekanda. Keyin bayağı kishi o'shol ayoldan aytgan so'ziga kirib 40 kun bomdod namoziga o'shol imom ortidan qalvay namoz o'qigan ekanda. Summa da'athu ila nafsiha. 40 kun o'tgandan keyin anan bayağı ayol o'zi chaqirtirdi bayağı kishini. 40 kun namoz o'qidingmi? O'g'a namoz o'qidim. Kelami? Shunday va'da qilishgandek, va'daga jarasha men emas, bugun seniki bo'layin. Ko'z qag'lagan ishing qil deganda bayağı kishi shunday qo'rquv yurkib javob men tavba qildim. Men ahmoq ekanman, shuni aytgan ekanman. Men to'g'ri emas aytgan ekanman. Bo'ldi. Bunday so'zni ikkinchi men aytma. Men boshqa sana bundaygan jaman ishlarga niyatimda yo'q, bormayman deb o'shadan qaytib ketgan ekanda. Mana bu namaz adamda jamanlıktan günahdan qaytaradi degan o'shulda. 40 kun namoz o'qidilar. Bayağı yuragidagi jaman buzuq niyatlarni jo'g'olib, ko'ngli ochilib, taqvo yo'lidan o'tib ketgan ekanda. An Ali ibn Abi Talib, ani Nabiy sallallohu alayhi vasallam as-salat marzatur Rabb. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytgan, bu namoz o'ta bir qasiyati ko'p namozda. Namaz Rabbingni razı qiluvchi. Namaz ferishtalardan yaxshi ko'rgan ibodati. Namaz payg'ambarlardan sunnati, yo'li. Namaz ma'rifatning nuri. Namaz menen Alloh taoloni tanuving, Alloh taologa yaqindaving kundan kunga kuchayaveradi. Bu namaz iymonning negizgisi. Namaz menen iymonning kuchine kiradi. Bu namaz duanı kabul qilguvchi. Namaz o'qib turib, namazdan keyin duo qilsang, duan qabul bo'ladi. Bu namaz boshqa amallardan qabul bo'lishine sebep. Namazdan başqa da ibadatlar ko'p,
Namaz оқысаң, башка ибадаттарыңда намаз шарабытынан кабыл болот. Намаз оқысаң, башка ибадаттарың кабыл болбой кала берет. Бул намаз ризыктын берекеси. Намаз оқысаң, рызкыңда да береке болот. Бул намаз душманга жарак болуп берет. Намаз оқысаң, душманың да сага катыша албайт, тийише албайт. Бул намаз шайтандын жаман көргөн нерсеси. Намаз оқысаң, шайтан да жолой албайт. Бул намаз ошо намаз оккан адамды шафаат кылып өтүшү, кыямат күнү шафаат кылат. Бул намаз ошол жан алгыч периште келгенде, ошол жан алгыч периштеге да шафаат кылат. Жандын чыгышы да оңой болот. Бул намаз жүрөктүн нуру. Жүрөгүң барган сайын намаз окуй берсең, жарый берет. Бул намаз көргө барганыңда астыңа жумшак төшөк болуп берет. Бул намаз көргө барганыңда мүнкер накирге жооп болуп берет. Себеби мүнкер накир өтө бир коркунучтуу болуп келет. Сураганы намаз окуп жүргөн болсо, ошол намаз бир жакшынакай адам сүрөттө болуп алдында отурат. Ошого шерик болуп, ошону көрүп, анан коркпостон, үрүкпөстөн мүнкер накирдин суроолорго жооп бере берет. Жаңдай намаз окубаса, баягы мүнкер накир көргөндө эле коркуп, айта турган сөздү эстен чыгарып коет дейт да. Файза канат кыямат канат салату зиллан. Ал эми кыямат болгондо, кыямат бул төбөңдө көлөкө кылгучу болот. Ал кыямат күнүндө мисалы күн 40 метр ылдыйга түшөт. Адамдар терлеп, кебирин тери тизесине, кебирин тери киндигине, кебирин тери тамагына чейин жетет. Өзүн тери көмүлүп калат. Ошондой ысык күндөрү намаз башыга көлөкө болуп, ысыкты өткөрбөй турат. Бул намаз башыга таажы болот. Бул намаз денесиге кийим болот. Эл бары жалаңач болот, намаз окуган адам үстө кийим болот. Бул намаз кыяматта караңгы болот, ошондо нур болуп, алдын жарык көрүп турат. Бул намаз дозок менен өзүнүн ортосунда парда болуп, дозоктун ысыгын тосуп турат. Бул намаз момундун худжаты болуп, момундун тарабын алып турат. Аллах Таала алдыга барганда бул намаз окуган, бендечилик кылган деп ошонун тарабын алып турат дейт. Бул намаз таразыны басуучу болот, соогу жагын көп басып турат. Бул намаз ошо дозоктун үстүгү көпүрүнө өткөндө өткөрүүчүсү болот. Чагылган чапканда өткөрүп жиберет. Бул намаз жаннаттын аскычы болот. Ана намазда шундай касиеттери көп. Себеби намаздын ичинде хамд, Аллах Таалага хамд айтуу бар, тасбih айтуу бар, тактис айтуу бар, улуулоо бар, Куран окуу бар, дуа кылуу бар. Şu себептен эң бир амалдар нафсал Аллах Тааланын асында бул намаз өз убагында окушулук. Намаз окуса, ал адамды биз кемситпешибиз керек экен. Анын кемчиликтерини, күнөөлөрүнү ошол намаз жоюп жиберет экен да, иншалла. يقول الله تعالى من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني. Аллах Таала айтат: менин бенделерим дарат сындырып, дарат албаса, мага zulüm кылган. Дарат сындыргандан кийин дарат алып алган жакшы экен да. Себеби бу даратты дайым момун адам улантырып жүрөт деп пайгамбардын хадиси да бар. Дайым дарат менен жүрүш керек. Ким дарат алып 2 рекет намаз окубаса, ал мага zulüm кылыптыр дейт. Дарат алгандан шүкүр болжу деп 2 рекет намаз окуп алыш керек. Ким дарат алып 2 рекет намаз окуп дуа кылбаса, анда да мага zulüm кылыптыр. 2 рекет намаз окуп эле туруп кете бербестен, отуруп барып, Аллах Таалага жалбарып, дуа кылып, тилектерин тилеш керек экен Аллах Тааладан. Ал эми ким дарат алып 2 рекет намаз окуп дуа кылса, бирок мен ошонун дуасын кабыл кылбасам, анда мен ага zulüm кылган болом дейт Аллах Таала. Эне демек, дуа кылса сөзсүз Аллах Таала ошонун дуасын кабыл кылат экен да. Арсала Умар ибн Хаттаб разияллаху анху расулан иля Шам. Умар ибн Хаттаб амир болуп турган убагында бир элчини Шамга жөнөткөн экен да. Шам мамлекетине жөнөткөн экен бир кишиге.
Al oşo kişinin mınday bir ibadatxanası, uyu var eken, oşo uyuga kirip, kelip, eşigini takıldatkan eken. Eşigini takıldatıp, kim var degende, men Amiril Mu'min'dan keldim degende, eşikti açbay köp turup kalgan eken da. Bir ança vaqt ötkenden keyin kelip açkan eken. Şunda bayağı bargan elçi, sen nime üçün meni kelip surap turup, şu zamatla eşikti açbay jogolup kettin, mınça kechiktin degende, men kechikkendigin sebebi Allah Taala Musa aleyhisselamga vahiy kılgan. Sen bir padişadan korksan, tarat algın. Üy bülöңdü da buyurgun tarat alsın. Kim tarat alsa, al oşo korkkan nersesinden amanda kalat degen. Şunun için siz kelip Amiril Mu'mininden kelim degeningizde, men yüreğime bir korkunç payda olup, men bir an günüm var eken dep, oşol Allah Taala'nın Musa aleyhisselam'a kılan vahiysi esime düşüp, barıp tarat alıp, üy bülöңdü da bargın tarat algızıp, anan kelip eşik açıp жатkanım degen eken da. Bu sözlerdi uqqandan keyin bayağı kişinin eşikede kaçıp ketken eken. Şundayın mo'min adam korkunç görgen vaqtda tarat alsa, şol korkunç nerseden amançılıkta kalat eken da. Kana fi zamani İsa aleyhisselam imraatun salihatun faja'alatil ajina fit tanur. İsa aleyhisselam zamanasida bir öte bir ibadatçıl, takvalı ayal bolgan eken. Keyin qamir jasap tandırga ot jakkan eken. Tandırga ot jagıp koyup namaz vaqtısı kelip kalıp namazga turgan eken. Namazga turganda şeytan bir ayalın suretde bolup kelip etken eken. Sen tandırga japkan nanın kuyup ketti. Namazыңды kıskartpaysың degen eken da. Şunda bayağı ayal eskандай anın sözü köngül burvay namazını şaşılbay okuy bergen eken. Keyin bayağı şeytan ayaldın balasını alıp durup şu tandırga taşlap jibirgen eken da. Oşonda da bayağı ayal namazını buzbay, namazını tolduk okuy bergen eken da. Keyin oşol uçurda kuyöv kelip kalgan eken. Kuyöv kelip kalıp karasa ayalı namaz okuyatat. Balası olsa tandırın içinde bayağı otu çok tordu karma oyuna oturat da. Allah Taala şu otu çok tordu bayağı jönökeyle bir kızıl gülge okşatıp körsötüp koygan kişilerdi karmalap, julup, ayakka bir yakka kozgop oyuna oturgan eken. Keyin bayağı kuyösü İsa aleyhisselam'a barıp durup şunu okuyan aytip bergenden keyin İsa aleyhisselam kana şu ayalını bana çakırıp kelçi degen eken. Ayalını çakırıp kelgenden keyin İsa aleyhisselam şu ayalda qanday anamaldarың var dep soragan eken da. Şunda bayağı ayal aytkan eken. Ya ruhallah ma ahdastu illa tawazza'tu. Menin amalim ile eskанчалык күчтүү amalim деле жок. Amalim ile şul. Kaçan taratım buzulsa артынан tarat alganmын. Biroq tarat alganımdan keyin sözsüz 2 rekat namaz okup turganmын. Jana menen bir muhtajlığını surasa, sözsüz oşonun özümden işim taştap bolsa da şonu ajetini atkarganmын. Menin kılgan işim ile şul degen eken da. Ana İsa aleyhisselam anda senin şu kılgan işlerin şarapatıdan oşa balan otto da küybey kalgan eken. İnşallah sen özüngdele dozok otto şunday küybey kalat ekensen degen eken. Şundayan bu taratты daim biz ulantırıp dursак, tarattan şükürünü ulantırıp dursak, şunday kasetlerge inşallah iyi bolat ekenmiz da.